Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Muna-muna puasin sasanglitan ibang pupudjihan tuput sa japa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta tap-tap ibang pataon na to insalawat ibang salam na to pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dayon dito mga barhulmat myulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari hatiranan way nagbabati laul dimirihil waktu nagtatabarro sin waktu nila iban sin tiyay kuran nila yung mga kabibimbangan nila. Mari kita niyo paamuin sumud palawom sin jambangan sin sulka paraan amuin dan hikasuok na to palaw pa sulka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi mga maastay mangud na muaka ma Islam di kita niyo magbati laul haamuin dumungog tumainghog maglugto haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan dayon dito hamang sila amuin way nagbabati laul yari kita niyo biyahon na hambuok hatiranan na nanenghog hitukbal na muin sa salam-salaman kanyo katan ha lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga maastay mangud na mga pag-akama masira kita niyo yari ha amuin biya sin pagkabiaksahan sin kita niyo ha waktu biyahay ni salta amuin aun guidelines sin kita niyo ha pagpangadji atawakan pag bisarahan sin kita niyo ha biya sin mga waktu ini pagkabiaksahan malam Jumaat amuin duom Jumaat laong tabihan aun waktu na to maniyo tiyo magkulang maglabihang kajam. Kaya kita niyo masin nakaiig ha amuin kitab sin Sheikh kitab haupo sa insyaallah pagmumpa aton katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain kitab ad-durusul muhimma li amatil ummah. Masira kita niyo bihayaon mga maastay manghud namo amuin way nagbabati laul yari hatiranan bihayaon iban sin kimi kita di murungog insyaallah papagmumpa aton katutan niyo ni katan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin masabot na to bihayaon kabalikan sin kita niyo taluson na to insyaallah subhanahu wa ta'ala amurain tibayuan sin pagyanon pagsirik amuin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pagdihil limbang ha Allah subhanahu wa ta'ala apag ibadat pagtag-ipon tudjumat to kaniya. Basta hunta magbalik kabalik-balikan tabi asin agi sin Sheikh long niya wa aqsamu syirk salasa syirkun akbar wa syirkun asghar wa syirkun khafi. Fasyirkul akbar yujibu hubutal amal wal khuluda fin nar liman mata alayh kama qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun wa qala subhana ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun wa anna man mata alayhi falan yaghfira lahu wal jannatu alayhi haram kama qala Allah azza wa jal inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa qala subhanahu innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Pagubos long niya wa min anwa'ihi du'aul amwat wal asnam wal istighathatu bihim wan nadru lahum wad dhabhu lahum wa nahwu dhalik. Amat yun dahil mga kabtangan sin Sheikh insyaallah aun pabiya sugpat niya hatungod sinamuin yatto
sa amu ato'y magkulang maglabi amuin kiyahunungan sing kitaniw. Tibahiuan sing pagsirik long niyari atiniya sirik dakula pag-uus sirik asibi iban sirik nakatatapuk. Pag-ubos long niya in sirik dakula amo na in makapapas makalarak singkatan hinang salta in taghinangan kaniya hisusi nagsirik nagsakuto nagdihil limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat matukaniya hapag Tuhan matukaniya in siya tap na siya halaw mapinal ka jahannam wayroon na chance niya makakuha. Bialong na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. In bangsadya sila atau ito isyarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga nakauna bangsadya sila amuin nagsakuto nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan hinang nila way kapinun. Kataan hinang papas wayroon madawhat tang sulag uno misang biyahang lup ibad atawa kang pahala dahil Allah subhanahu wa ta'ala sambil siabot niya parih ayat pagbalik-balikan ninisin kita niyo ma kana lil musyrikina ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Inibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin bahasa hunta nagkikidmat ha amuin magpatinog masjid nagkikidmat kaniya naggimakasto doon kaniya naglalano tauno nakatandaan amuin hikalindog hikatindog sin masjid pagubos in halaw atay nila bukun dakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan sin Tuhan Rabbul Alamin in maksud nila bang uno bukunda tukal na sin Tuhan sa inhawa marayaw nagpahinang pag-iibadatan sa inhalawang bukun lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika habitat a'maluhum wa pinnarihum khalidun. Yung mga sila bihatun dagbus niya amuin bahasa unta nagihinang ibadat sa lagu-lagu patuhan sa lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika habitat a'maluhum wa pinnarihum khalidun. Papasundasin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga amal nila tukatan, piaglugtuan nila, salta, dito na sila halaw mapinal kadyahan ng pahulaon sa lama-lama. Pag-ubos lang na sin Sheikh, waan naman mata alayhi falan yagfiralah. Isus yung yabutan sing kamatay, in siya nagsisirik patuhan, wayroon tud kaampunan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta wal jannatu alayhi haram in sulga haramun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos ang paparman siya but dahil inna Allah kama qala Allah azza wa jal inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunon hisiu-siuin nagsirik matukaniya nagsakuto di mihilimbang hapag ibadat matukaniya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha salta ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan ununo dosa na hinang si manusia ayaw dyan sirik. Pagubos wa qala subhana innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Parman pasintuhan Rabbul Alamin hisiu-siuin amuin magsirik patuhan Rabbul Alamin hapag ibadat hapag Tuhan matukaniya dimihil kaniya sakuto limbang hapag ibadat tanto tuod haramun sin Allah subhanahu wa ta'ala in surga wa ma'wahun nar nabanghiaram na in surga wa ma'wahun nar in paghulaan niya diritso na siya matto manigub-tiguban palaw mapinal ka jahannam wa malil zalimina min ansar in mga tauan niya amuin yan niya liaukan niya in ginhawabaran niya in sa lagu-laguan niya si manusia pag ginhawa niya
pabaran niya amo na impagsakuto pagsirik niya patuhan wayro na sa lagu-lagu dayon dito at nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kay ayat dugaing pagubos lang na sin Sheikh wa min anwa'ihi du'aul amwat wal asnam wal istighasatu bihim wan nadru lahum wa dhabh lahum wa nahwu dhalik ito siya butin long tabihan sin Sheikh kinamunday nga mga dimhil siya bang biadi din dagbus in mga sirik magkahinang si manusia mataod intibahi ang sin sirik sa akan nakalagihan imbiya kato taniyo imingat sin bang unuin paaniban kato taniyo sin Tuhan Rabbul Alamin humati marayaw dumungdung marayaw hatiun niya ring hambuk-pambuk salta ingatun niya bang unin dia akan kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin dahil di long tabihan biasin nasabot sin kita niyo way na baha nasabot sinamuin lima baylong niya wal khulud finnar liman mata alay isyusyu inamuin nagsirik patuhan Rabbul Alamin tap na siya dito na siya maghula halawm sin apinal ka jahannam wayroon na chance niya makakuha daing halawm apinal ka jahannam biasin mga ayat nasabot sin kita niyo maka nalil musyrikina ya'muru masajid Allahi syahidina ala anfusihim bil kufr amuin mga sila bahasa naghihinang marayaw sa bukun tulus ihlas hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatu wayroon dabihan amuin daw hatun nila karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala angkan na biya nasin ayat ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun inyat tu laung niyabihan papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga karayawan malaul sadya kita malaul sadya biya kato manusia amuin magtuyo mag-ibadat at awakan ununo na tibayhuan hinang di akan sintuhan in sambahayang mo, in puasa mo, in zakat mo, in haji mo, in katan mo nagtuyo na kaw pag-ubos nagsakutura kaw patuhan pag-ibadat kaniya dihilan mo ra siya limbang nagsirik da kaw matukan niya nalamod kita rin nga ayat piya kalaw sin Allah ta'ala ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun piya kalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala lamod kita ayat amuin in mga silayat tu sila na maamuin papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan kakahinang nila salta manuituyan na sila mattu pa apinal ka jahannam in mga ayat nasabot na tuyat tu halom sin Quran limpal sin Tuhan na tu Rabbul Alamin iban inyat tu mga maastay mangud inyat tu mga maastay mangud na mga pag-agama hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin kabalik-balikan na tu hukuman sin Tuhan Rabbul Alamin in pagtauhid mo ibadat sa lagu-lagu in pagsirik mo dusa sa lagu-lagu ampain Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya maghukom wayroon na amuin makahukom pag-ubos dahil hukuman niya wallahu yahkum la muaqiba li hukmi in Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magdihil hukuman wayroon na makahukom makakaus humukom mambalik limiyo ring hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kaneng Quran mahamul liayan nen ayat lilimpal biyaban tangkato in kahukum-hukuman piapatarrang kato india akan piapatarrang kato in liangan in katan amuin dia akan kato yan katan piapasawasin Allah subhanahu wa ta'ala salta in katan liangan kato yan da isab piapasawasin Allah subhanahu wa ta'ala wala kita iyawam sambil nagparain Tuhan na tu Rabbul Alamin Nabi iban sin Rasul amunen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay napusan Nabi magpasawa sinamuin laung tabihan bangman kita niyo makahati sin amuin
mapatut taaniban layuan di kita makasuok kaniya matto pakapiligruhan biala sim mga amuin pagsirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanghisiw-siwin miyatay alawm kasirikan siya na wayro na pagduarwa. Wayroon na pagduarwa. Bang siya way nakapangayo taubat patuhan Rabbul Alamin tanto na tuod wayroon na amuin chance niya bang siya yabutan sing kamatay maapon pa siya atawakan ampunon pa siya sin Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon da satu piagsulangan iban sin ayat amuin parman sin Tuhan Rabbul Alamin qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Amuin di kita sin Allah subhanahu wa ta'ala palawaon in paghuat-huat hakaampunan hakamaapan daing kaniya. Salukay tabuhi masi-masi kita mangayo kaampunan kamaapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala in rahmat niya ukab pakatan ipon niya hisusyuin atawakan in kaampunan niya ukab hakatan manu siya hisusyuin mangayo kaniya kaampunan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala siya ay mangangampun singkatan amuin paldusahan nahinang simbya kato manusia. Nabangin manusia yabutan sadya sing kamatay amuin wayroon siya nakapagtawbat nakapangayo ampun labi-labi na mga biya sinamuin topic nato bihayaon pasalan sinamuin pagsakuto pagsirik patuhan tanto wayroon chance niya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na to na ang mga ayat 5 bay. Yari pa innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Isiyu magsirik patuhan Rabbul Alamin kabalik-balikan nato in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya haramun na kanya sin Tuhan Rabbul Alamin in sulga sa alta yung paghulaan niya amunain apinal ka jahannam bang siya rito nahalawm wayroon na makatabang kaniya. Adapun marikita niyo pa amuin sabot sin Sheikh law na min anwaihi duaul amwat wal asnam. Dahil mga tibayhuan sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga tibayhuan sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sabot sin Sheikh. At tinamatao din tibayhuan sin sirik. Insyaallah din ato long ta amuin masabot hambuk-hambuok sa amo sadya namuin sabot sin Sheikh hakitab niya long niya dahil mga tibayhuan sin pagyanon sirik amo na in pagpangayo-ngayo dua pamanga sila amuin miamatay na iban sin mga uno-uno na barhala amoy at tuwin lang in pagyanon niya raydi biya na sinagi in amuin pagyanon dua ay ni pagpangayo ta dua ini ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabiyaksan sin kita long nila in dua utok sin ibadat. Inato nasabot long tabihan hadis daif sa in sahih at ini ad-dua huwal ibada. In pagdua pagpangayo mo dua patuhan Rabbul Alamin iniyan mismo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mismo Allah subhanahu wa ta'ala in imyan yung pagdua ibadat aparman niya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ad-du'a in ibadah siyabot disin Allah subhanahu wa ta'ala at iniya amun in ibadat yamun en dua iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dia ak kita priamisan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ak kita hapiil amuin papangayuun niya kita, papangayuun niya kita kaniya dua. Tawakan long papangayuun niya in kita dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos priamisan kita sin Tuhan Rabbul Alamin astajib lakum. Iniya bastay manusia nangayu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala ay maunsadja in dua aniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nesusiyo dahing mga manusia in amuin nangayu dua ing harap dua ing dahing Allah subhanahu wa ta'ala tanto na kapag sakuto siya, nakapagdihil siya limbang, nakapagsirik siya patuhan Rabbul Alamin. Basta'y manusia amuin dimua pa Allah subhanahu wa ta'ala nakahinang siya ibadat patuhan na to Rabbul Alamin. Ang kana nasabot Imam Tirmidhi in bangbiadiin in pag ya riwayat Imam Tirmidhi pambiadi ning paghal sin pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua sin manusia in Allah subhanahu wa ta'ala pagka amuin siyabot ni haparman niya dia kita mangindua akan niya salta priamisan kita sin Tuhan Rabbul Alamin basta kita di mua tudjumat tu kaniya wayruun pagduarwa in Allah subhanahu wa ta'ala taymaun niya sadja in dua simbiya katu manusia. Ayaw kita mainuinu sabab aun mga kaibanan na ngayo patuhan Rabbul Alamin wala nila kita inamumpia ngayo nila. Adakala makayan sila inyat tubaha amuin wala tiyay masin Tuhan Rabbul Alamin impia ngayon nila. In pagtayma sin Tuhan in pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin dua sin kita manusia. Nasabot kaya riwayat Imam Tirmidhi tuin hal niya kaysa niya amuin magsaroon doon hirihil kay mo hipakita kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in tataymaan niya bang unimpia ngayon mo kaniya. Amo na ito hikaisa niya. At niya bang kita na ngayon bihayaun dua ato long tabihan kakitaan ta bang unimpia ngayon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu da hirihil bihayaun magtuy konsum kun isa sambil puasin ng kabulan puasin ng katahon. Atawakan kuno na. Amo natin panagnaan. At niya magsaroon doon ipakita kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala inpia ngayon mo. Ikarwa niya bang biadi ning pagtayma sin Tuhan Rabbul Alamin sin dua ipagtampan niya sin bala amuin magdatong pamanusya pabiya kato manusya. Ipagtampan niya to simbala. Inya to ipagtayma de sab sinamun dua. Biya din dagbus niya. Pangkaw na ngayon sa upama patuhan Rabbul Alamin long mo ya Allah pauli ay namin anak ko. Sa aun waktu asal-asaling kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala in anak mo hawak to yaon marana sa pagdua mo wala da imuli sa inkarya sa lilong ta wala na piauli sin Allah subhanahu wa ta'ala sa inamuin kadar niya sa long ta mapatay bata-bata so inamuin sa lagu-lagu bala amuin para tungon sin Tuhan natampan sinamuin dua hakan na long na
atawa ununo na pakaradyaan long tabihan kiasun nyo na sa jahabiatun dagbus di na kita makapahaba dahil di kahupuan niya dahil nga mga tibayhuan sin pagtayma sin dua hipagtampan sin Allahu subhanahu wa ta'ala sin bala amuin magdatong marikato dakala ya Allah laung mo palihala ako ha harani ni bang mana ko di da maununo lang tabi jumatul den kako yun way ko nakalaos sa upama way ko nakalaos adakala ento maghunauna siya wala tema induan niya sa adakala in kadar dumatong kay wang ko nakalaos maaksidin kaw sa wala na kopya lausin Tuhan laung mo wala ato tema akan dari ko di kita manjari maghunahuna bukun mareho patuhan Rabbul Alamin sa kita di kita makaingat sin dayang mga giaib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kan nembiak kato manusia di kita manjari maghunahuna bukun marayaw patuhan Rabbul Alamin sabab wala takia ingatan bangunin jumatu kato asusungon bisan haliw sinamuin gua sin bay tadi tada kaingatan bangunin jumatu amo natin kahupuan niya ipagtampan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin bala magdatong pamanusia in hikato niya amo na ini namun long tabihan sa laggu-laggu amuin tibayhuan sin dua amuin tipunun sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon niya karayawan pahala kay muhadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo natin sa lagu-lagu akan na lang ng sin mga sahabat idan nukthir long niya Rasulullah bang bihatura long nin dagbus hati niya magdua na sadya kami na kay magtali sinamuin tiyay maataway ron sa yato tiyay madasin Tuhan sabab hinangon niya karayawan pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sin Tuhan Rabbul Alamin pahala inamuin dua atayato basta kita di mo apatuhan wala takita inamuin long tatataymaan di hadunya sa hadlaw gana inya to tipunon sin Allah subhanahu wa ta'ala mabilang siya karayawan pahala sa lagu-lagu amuin mahinang tapundo hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin narayan dito hatin niya liyangan in magdua paamuin mga sila miyamatay na hindi pagkabiyaksaan si manusia bangin tao bago pamiyatay atin niya indagbus imbal hajat hatao buhi amunin tao miyatay sabab bang mga bago pamiyatay aun saan dua pagbasahon sin tao hatao miyatay sa inamuin kalaungan si manusia limu kay manin miyatay yaun siya na in naghajat patao miyatay inya to deng mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bago pa yung tao na wapat matampal kato katan ha mga amuin magsasambahayang deng ha mga dua patao miyatay indagbus sin dua patao miyatay amuin in tao na wapat yaun balhajat tuod hatao buhi amuin pangayuan siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man siya kaulungan sin Tuhan ampunun ingkatan paldusahan niya maapun ingkatan kasaan niya dihilan siya at pasurun siya palawm rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pasawahun in pakubulan niya palayuun in siksa akubul niya ataw din ang dua apat pagubos siya to limu kay man tiyahunan nabalis kating kahalan hangkan na piligro inamuin long tabihan in kahalang bihato dagbus mahinang na pagdahan na si manusia matupakubul pangayu-ngayuan long nila amuindan dimil pa himinang pa sila suluhan paamuin pagpangayu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala angkan na
aun dayang mga ayat sin Tuhan Rabbul Alamin hatungod sin atawakan hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyabot dayon di ida sa'alta fas'alillah bangkaw mangayo betaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun hajat mo bangkaw mangayo ngayo sin kalagihan mo sin hajat mo fas'alillah tudyo kaw mattu pa Allah subhanahu wa ta'ala wa idha sta'anta fasta'in billah abela kaw mangayo amo in tulong ibang tabang tudyo sadya kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. In hadis mahaba sa laung tabihan dengan mga kamaksuran niya ingata laung niya misampay na mo in katan manusia ini nagtabang katan, nagpuni ng kadunya, manusia, dimihil kay mo kamumpaatan, di da makarihil kay mo kamumpaatan katan. Amura, bang uno inamuin, kiya tupong kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Amurato biya, tuput-tuput kay mo, amurato. Bang uning kiya sulat kay mo, di dato mapindah. Di dato atin bang magtabang na kay mo dimihil bang uning ganta ama mo nato. Ang kanna bang kaw mangayo sin hajat mo, sin tatabangan mo, dia akaw dihilan kita, pianduan kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang kita mangayo ngayo dua sin hajat ta sin kalalagihan ta tudyo ta sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaong na rin di, para man pasintuhan Rabbul Alamin, iya ni mga manusia, amo mga magkakato-kato, pa mga sila miyamatay na pakakubulan, mga dua, bukunin maksud nila, duaahan nila yung tao miyatay, pa Allah subhanahu wa ta'ala, duka ingsan, amo in namisita kaw kubul, piyangayuan mo in tao miyatay, dua patuhan, bang man siya ang punundasin Allah subhanahu wa ta'ala yung kasaan niya, yung paldusahan niya at ini ay mga siksa along sin kubul amuin long tabihan lapasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin taon niya tupakubul nangayo dua pakubul nangayo pakubul nangayo mga ren kato yari na kami namisita kay mo apu kuan apu tuan atawa unun nen tawag katan in kami ini bihain in kami di nato manjari bihato yatto biyabay taan kita sin Tuhan Rabbul Alamin wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun way na laung nasalaung dahil mga manusia amuin mangayo sila matudugay dahil Allah subhanahu wa ta'ala sindi da sila masambag sinbang unin piyangayo nila sambil paadlaw kiyama wahum an du'aihim ghafilun di dato misan sila na ngayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala di dato matayma di dato karihilan long tabihan induaan nila amuin hajat nila ikarihil kanila di dato makasambag sinamuin duaan nila yung mga tao amuin yatto na halom sing kubul yatun halom sin kubul di da maka sambag sinamuin bang unim piyangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala lalaw na sintuhan Rabbul Alamin wayroon na sa laong manusia amuin bihato yung paghinangon nila ang kanna yung mga amuin magkakato-kato pabud magbibisita mangayo magkakato-kato patampat hamaksud mangayo ngayo hamanga sila among kiyukubul yato miyamatayato inyato dahil mga salagu-lagu amuin kalaungan anya ya paginawabaran si manusia amuin mangin dua asya dua ing dahil Allah subhanahu wa ta'ala walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir amuin mga sila in pagpangayuan nila dua mga tao miyamatay dua ing dahil Allah subhanahu wa ta'ala ma yamlikuna min qitmir amuin yung mga tao yaon yato na sila lang pakubulan yung qitmir nireng mga amuin aw mimikit habigi sin hulma yaon biya manipis matilag da kumambihan
Misang bihato di sila makakaus long tabihan magpaaw na tawayron bihato kan sabab among kawayhan nila kaway sing gaus nila misang bihato di sila maka paawon. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Yaitu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Bangkau misang kau mengayu kanila doa, la yasma'u du'aakum, di da kadunguan, di da matay may namuin bangunin piyang ayu mo kanila. Walau sami'u mastajabu lakum. Ibutang tanah diungog nain bangunin piyang ayu mo. Sa di da to ko masambag nila. Di da to minikarhil nila namuin bangunin piyang ayu mo matukan nila. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hadlaw kiamat mamuasira in mga sila amuin piyang ayu amu dua amu mga hakubul nawawapat nato wala yunabbi'uka mislu khabir. Wayruun na amuin sarayaw-rayaw magpahati mamayta kay mo magpatarang sinamuin kalawangan mo sing kakahinang mo yato amurain Allahu subhanahu wa ta'ala. Amurato ang kanin mga manusia dahil mga kalawangan dakula kasirikan dakula amuin magpangayu dua dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ikabay tatana karihil tasampul mga magkatupakubul pakatampat-tampatan hain-hain na binaybayan hain-hain na lukal misam palong tatampat kubul sin nabi na ngayon ko doa kanya wayrato sirik da. Imain Rasul sallallahu alaihi wasallam in darajat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in sa ipon sin Tuhan. Rasul ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hapag manusia biada sin kata manusia in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hinang siya ipon iban Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misang kau mulong mo nangayo kau miyato kau pakubul sin Rasul nangayo ko dua inyato hilamudda ring sin hilamudda sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga kasirikan dakula. Long niya wal istighasatu bihim iwan sin pagpangayo-ngayo amuin bangkaw datungan na kasigpitan harap muramat to pa amuin tampat pakubul inyat to dahil mga sirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibul mubtara idha da'ahu yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. In amuin makakaus long tabihan mananay maising katan amuin bangunin problema sin manusia iwan sin mag-iig sin problema sin manusia amunin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon da makakaus amuin long ta mag-iig sin problema sin tao atawa unin hajat sin tao makaig sin problema sin tao amurain Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanna dahil mga amuin bangko mga yuktawang bangko kasigpitan suway mutudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kau tudyo matuma long tabihan paamuin mga piapanjarisin Tuhan Rabbul Alamin. Nadugay nginamuin pag-ianon dahil di amuin mga yuktawang biyasin mga magbuhat o buhaton mo yaon. In amuin mga yuktawang amuin makakaus kay mo tumabang dahil mga piapanjarisin Tuhan di kay banang ko magdanya tu ay runa tu sa niya sa amuin laong mubihan mga yuktawang magpaig kay mo sin problema magwangman ko o mga amuin di kakausan sin manusia biasin pagbuhi iban sin kamatay iban sin kadar iban sin mga uno-uno na kaybanan iniyan deng mga sirik dakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala iban sin mga mag sumba barhala inyan ma'ruf amuin magsumba-sumba mangayo-ngayo pa mga santo-santo inyan deng mga sirik na dakula tuod pa Allahu subhanahu wa ta'ala niya matampal biasin paghinangon si mga dugaing manusia dugaing agama tawa tumpukan man sindeng mga manusia
Inyan din mga syirik dakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Law na sin syirik wan nadru lahum. Iban si mga amuin magnadar long tabihan matto pa mga katampat-tampatan yaon. Amuin siabot na kauna wal istighasatu bihim. Amuin mangayo-ngayo ko kanila bang ko kasigpitan harap muramat to. Bang ko ratong ang problema halawd pahigadag tawakan dito kaw mangayo tabang. Law mo bang mana ko palihalawon sin tampat hangan sin amuin piya ngayo amo na to kataan biya sin amuin siya butato niya to nga mga sirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nadru lahum iban simbang ko magnadar datungan ko problema law mo bang ako malapas dahil nga problema ini magpasumbay ako sa sumbayon ko hangan sinaumbay mga tampat kuha na taway susunin ang mga pagnadaran sinamin biya katumano siya magnanadar amun piya kalusin Allah subhanahu wa ta'ala harap matto kanila bukun harap matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana intuhan na to Rabbul Alamin hatungod sinini bang biasin paghinangon sin kaybanan bang sa upama amuin datungan na problema datungan na amuin kasigpitan sibudakan hagin lupaan iban hakalawd-lawran iban hataas sin langit biasin bihaon agad mga eroplano bang datungan ununo na problema tawa kan hataas kapal hataas plane hataas sakatan hagin lupaan bang kulong na bihay ni malapas sa bihay ni magpasumbay tuda ko sinamun hambuk kambing atawa dua manok atawa ununo na inini dahil nga mga salagu-lagu Diyos pa Allah subhanahu wa ta'ala ramo diya turay nga mga sirik dakula patuhan Rabbul Alamin hakan na Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halom sin Quran kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subaing katan ini amuin dahil nga mga pag-ibadat mo biya na sin sambahayang iwan sin susumbayon mo inini subay sadya in paghinangini hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanara hindi nasabot hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghairillah li'anat sin Allahu subhanahu wa ta'ala in magsumbay sin susumbay unniya bang bukun hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu dosa amun law mo aun manok mo aun kambing mo aun sapi mo sumbayon mo hangan sin tampat inyaon sa lagu-lagu dosa pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanna aun masabot na to biasin hadis riwayat Imam Ahmad kitab Az-Zuhud kiyabay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hambuok tao nakasud nalka sabab sin pikot yat aun biyat asin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga zaman na kauna aun tao nakasud nalka sabab sin pikot pag-uhos nakasud sulga sabab sin pikot law na si mga sahabat may tatulaw niya Rasulullah may unin jima to habihatun dagbus niya amuin nakasud nalka sabab sin pikot nakasud sulga sabab sin pikot ubos beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila in sabab bang uno in dua tauyat to nakalabay sila hakauman in kauman yaun aun daing mga barhala dayon doon di kauman jari limiw dayon doon hayaon bangkaw di makasumbay misan uno-uno nang susumbay amuin hakal na simbar hala yaon
Wayroon man jari limiuray doon. Bang siyari amuin long tabihan magsumbay sinuno na susumbayon hakal na simbarhala yaon. Na nakalabay sila rin doon. Nari sila palabayon. Law na sinhambuk yato piyasumbay na inhambuk daing kanila. Inhambuk yato at niya simumbay siya. Misa na mo yung pikot yaon. Ba't tinya bang kauri sumumbay? Wayroon magtuy. Tinya maig magtuin o. Ninhambuk din kanila ruwa. Simumbay, kimaas lang na, wayroon lang na sumbay ko, kami nagdaralaw na biyan uno-uno. Lang na sin amuin jaka. Bisan lang na pikot, bang man ko makasubay akal na simbarhala yaw. Nakimaas siya pikot, simumbay siya akal na simbarhala. Napialabay siya. Daw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyat to nakasudnal ka. Ubos sinhambu kisabiat to iyan nin nagjajaka di ako lang na magsumbay sinuno no susumbayon subay sa jakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang sin jaka inigan na siya o. Daw na sin Rasul nakasud inhambu kat tusulga. Akan en parakala dakula peligro. Yung pagsumbay, sinsusumbay, yung mamukun hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyat to, mabilang siya rin ang mga sirik sa lagu-lagu, patuhan Rabbul Alamin. Biya na sin hadis, amuin nasabot, nato kayo doon, amuin, biya ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga sahabat niya, in nakasud, in hambuk, tao, nalka, sabab sin pikot, nakasud, in hambuk, tao, sulga sabab simpikot. Bihat to rin hinang. Tiniya, nagtakarub sila, nagsumbay sila sin misan yung pikot yun, sumbay nila, tiniya, kima sila, nanumbay sila pikot, bukun hakal na sin Tuhan, sa akal na sinamun barhala yawn. Ampain, beta dahil di, inamun mga susumbay unta, bang kita magsumbay kaniya, subay hakal na sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amoy at tuwin amoyin dahil nga mga tibayuan sin sirik amoyin siyabot sin syekh kitab niya. Laung nawa min anwa'ihi du'aul amwat wal asnam wal istighasatu bihim wan nadru lahum wadzabhu lahum. Amoyin magdua kita pa mga santo-santo yung mga pa mga tao miyamatay tao amoyin laung tabihan kiukubul tampat inya to di manjari. Dugay nga namin panginduaan ta siya, panginduaan ta sila. Amoy ato namin palsug patanta iban sinamuin miatay. Sabab misaning kita buhi bang kita makalaway ha mga pangungubulan atawakan nakabisita kita pakubul unuin dia akan katu sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun tusugsugon doon bang kita makabisita pa mga kakubulan amunayin assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah nas'alullaha lana walakumul afiyah pangayuan ta sila pa Allah subhanahu wa ta'ala pangman atinya in kita ibansin sila lapason dahil nga amuin uno-uno na kamumudaratan. Amunat to, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Sumalam kita kasadjetraan ha mga sila amuin. Kiyukubul dahin doon, dahin ha mga mu'min iban sin muslim. Ubus lang mo, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Insyaallah, in kami ini, yan na kamuna kauna, sumunod na kami matun kaniyo. Pag-ubus lang mo, nas'alullaha lana, wala kumul afiyah. Nangayo kau patuhan dua bangmayan in ikaw iwan sin sila kiyukubulyaon atinya masalamat dahil hakatan uno-uno na amuin makabibinsana makamumudarat mangman kita malapas sin Allah subhanahu wa ta'ala nabangkaw nangayo atinya nangayo ko matukanila bukong kau nangayo papatuhan Rabbul Alamin amo nato inamuin piagbisarahan ta habiyaon amuin sirik
dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nasan agi in dua ayan, in pagdua ayan inian ibadat patuhan Rabbul Alamin. Sarfu syai'in ibang mo sa upama amin piaru kaing dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala in tudjuhan sin dua amu tantu in ikaw nakapagsirik kau sin sirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumatun kita niyo pa amu in bayt asin syekh long niya bihan amma syekul asghar fahuwa ma sabata bin nusus minal kitabi aw sunnah tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laysa min jinsi syirkil akbar karriya fi ba'dil a'mal wal halif bi ghairillah wa qawli ma syaa Allahu wa syaa fulan wa nahwu dzalik. Ama tureng ha mga kabtangan amo atoy namin deng ha mga kabtangan sinsik. Insyaallah ang pato sugpat niya. Long niya rin di hatungod long na sinamuin syirik sibi-sibi isab pagyanon fahuwa ma sabata bin nusus minal kitab awis sunnah. Amuin nasabot ha mga amuin Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasmiyatuhu syirkan nasabot sihangan syirik walakinnahu laysa min jinsi asyirkil akbar sa bukun siya long na lamod dahil ha mga syirik amuin pag-anong syirik dakula sabab impyag biddaan sin syirik dakula iban sin syirik sibi-sibi insyaallah masabot na tura susung mangunin pagbiddaan nila in kahupuan niya in syirik dakula makakuha in manusya daing hadaira sin ka-Islam niya matupadaira sin kakupulan. Ada pun in syirik sibi-sibi nabukun bihatoy namin dagbus niya. Karya fi ba'dil a'mal bialaw na sinamuin pagpakita-kita ha mga kaibanan hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal halif bi ghairillah biya na lang na sinamuin mga magsapakaw amuin dugaing dahil ha ngansin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan dugaing dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala wa qawli ma syaa Allahu wa syaa fulan iban sin biya sinaw magpamungin tao ma syaa Allahu wa syaa fulan biya lang mo bang bukon ikaw bang bukon sabab sin Allahu ta'ala iban ikaw na mo yatin deng ha mga atin niya sirik sibi-sibi bihato namin kalima niya bang bukon sabab bang bukon long tapasalan sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban ikaw atin niya iban piya pagsunod mo atawa ka piya pagsibo mo sibuan mo in Allah subhanahu wa ta'ala ha paglabtik sindila mo long tabayan. Ito rin ha mga misambukon mo ha maksud akan na in kita ini bang kita magpamung subay rasab kita maayad ha paglabtik bang uno ini pagbisarata. Sabab dahil ha mga amuin itungon day sab hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno inamuin liabtik sin amuin dilata. In amuin long tabihan syirik dakula pagyanon biya na sinagi at niya amunain taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah tawakan taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah amuin hinangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala sibu limbang hauno na parakala sin uno in bang uno in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa ha mga khasais sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin ikaril ta sampul deng ha mga kapatut sin Tuhan Rabbul Alamin hapag ibadat subay sadya in pag-ibadat ta matukaniya in pagdua ata matukaniya in pagsumbay ta sin sumbay unta matukaniya mga yuk tabang matukan niya, kataan uno matukan niya. Nya tulay nga mga
kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang muyat to hati niya hinangan mulimbang ha mga nasabot yato in Allah subhanahu wa ta'ala amunat to in nakapagsakuto nakapagsirik kita sin sirik dakula pagyanon. Angkan na aun hadis hati niya nasabot Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu amuin naasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno in hak sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Dong nabiyan hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Nasabot dahin di kiyabay tahi Mu'adh ibn Jabal amuin naasubo siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unuin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya iban sin hak sin ipun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mga hak sin Allah subhanahu wa ta'ala hak sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pabiakatu ipun niya amuna an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Amuna in subay kau magtag-ipon, mag-ibadat, magtuhan, pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi syai'a. Di kau tuod, magsirik, magsakuto, magdihilimbang pa Allah subhanahu wa ta'ala, hang sulagununo. Amuyat to. Ani atiniya, amuyat to inamuin pagyanon sirik dakula. Tiniamuin makasud kau, makarihil kau limbang ha mga kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala iban si mga khasais niya long ta bihan. Niya kabay ta sin syirk amma syirkil asghar sasabot niya huwa ma sabata bin nusus minal kitab awis sunnah tasmiyatuhu syirkan walakin laysa min jinsi asyirkil akbar. Amoy ato inamoy dihilan sin syirk long tabihan kamaksuran bang uno in pagyanon hati niya syirik sibi-sibi. Hati niya bukon siya amuin dihilan mo limbang in mga at bukon in pagyanon long tabihan syirik sibi-sibi lawan sinamuin kamaksuran sin syirik dakula amuin siyabot na tukaina. Hati niya di kau limihil limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala mari paipon niya. Amuy atun lang tabihan di kita manjari amuin bukun isab kita dimihil limbang magpasibu laong tabihan sibu antayin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kapatut niya amuin kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato atawa mga khasais sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miabot na yung waktu sin kita niyo insyaallah patubtuban na to sa jarayin dito hati niya dito kita amuin balikan na to man amuin laong tabihan syirik sibi-sibi syirkul asgar patubtubon na to nasa jarito sabab ada kala rita karihilan maksud dahil nga mga maniyo tiyo pasalaong mga laong tabihan sa buton na to kadali-dalilan iban si mga sampul niya bihan kalau biya sumuok kato tiyo sumawa in pagyanon amuin syirik sibi-sibi pagyanon sin syirik at pamun long nabihan sabab bihagi nin syirik patung kabahagi tiniya kitab niya in syirik long na nabahagi patung kabahagi dahil nga mga among pagyanon syirik dakula asibi iban sinamuin syirik nakatatapok nyari kita bihawon ha amuin syirik pagyanon sibi-sibi insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon na to nasa jarito bangsa upama o mga
kabtangan tawala imamu iban sin nasa deng mga kabtangan namo inyatu deng sadya kamu atau wareng syaitan bang isabaw mga kabtangan nyatu imamu nyatu baha taufik deng Allah subhanahu wa ta'ala iban bang man nyatu isab pagmumpaatun katu tanyo yung mga amuin kabtangan nyatu iban sinamuin piangadjian natu bihayaun mahinang sabab palita amuin panghati ikaanib natu dahil nga amun pianiban katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dosa sa lagu-lagu matukan niya sabab biya na sinagi in sirik ini amuin pagsakuto pagdihilimbang patuhan na to Rabbul Alamin in ini declare na sin Allah subhanahu wa ta'ala hiukum niya na amuna ini in dosa sa lagu-lagu mahinang si manusia apabila ini nahinang si manusia in dosa ini bang siya iabutan sing kamatay habihatun dagbus niya na wayron chance niya maampun haadlaw gana-gana na insyaAllah subhanahu wa ta'ala maniu-tiyo amuin biya mga highlight sinamuin hatungod sin parakala sirik makahati kita niyo aun biya lang tamaput na to bisanda ko maniu-tiyo dito pag maapan nyo rakuman patubtubon na muna sa jarain dito inamuin kabtangan sin kami pagbalikan na tuman adlaw amuin biya sin pagkabiaksahan sin katanyo biya sin waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayon na to dua patuhan na to Rabbul Alamin bang man papagmumpaaton in mga amuin nagkasabot na to nagkakawa na to limabay mahinang na to atin niya amuin guideline hakabuhi sin kita niyo sabab inamuin kitab ini long tabihan ad-durusul muhimma li ammatil ummah amuin pangadjian tinya kalalagihan tuud sin biya katu hatiap-tiap waktu insyaallah deng waktu pa waktu kalagihan sin kita amo na yung pagtauhid ibang pag-anib deng hasirik ini ni misang kau natutug tug bate mo subay majaka kau sinamuin imaanib kau di majaka kau sin pagtauhid mo iban sinamuin maka katto kau matupa amuin kasirikan na insyaallah subhanahu wa ta'ala papagmumpaatun kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin in mahuli itukbal na mo in sa salam-salaman iban pagsarang sukul muna pa Allah subhanahu wa ta'ala mapuas dahil dito hamanga sila amuin way nagbabati laul yari lulugto amuin long tabihan nagtatabarro sin waktu nila iban sin kalaulan nila amuin dimurungog di majaga hatiranan itukbal namin sa salam-salaman ibang pagsukul kanyukatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah